Semu wo gidi a betimi akasa ama bepoi atutu sengogu pom na ebekọ gidi ewiase oni gidi abia nu a wo ye betimi ayeye okay ndi panti ase gidi ye tachire se na me so be madom ehira me botum ehira me busua gidi ene emfa ba nkosi ni pakọ se ne so da wona me hu se obeboa me tim so chinchina beboa me gidi enti se usade ba ko a se bia wo hyedan hye ne nso a ni se bia de wo emergency de do be ko hospital wo hyedan fele but the normal circumstance ho do kakra ura hospital wo so do one ma all of a sudden na say ahonkeka kakra bi ya ba mu gidi na hospital muntia ejira pa me do ko Faith Homeopathy Clinic fagidie kwaji wayarisa Dr. Bokode na me Adom Bokode why faith. Yeah, that's it. On say da odi ka you know. Bible krampo say gidi ni mo a obi ntimi nso nyame ani. Na ewiase conviction. Okay. Conviction. So wan kasa unye bibi mu gidi ni mo arehwemu no. It brings results. Okay. And you know, Faith Homeopathic Clinic, we believe say apart from the 8 year with science any bibia no. Okay. I was say ni pebia o ya ma ni bia no. Onye gidi o de o ya ma na wo ye sa na me na wie peye. Okay. Enti no ade bia o ye bia no ehia gidi e the buy in the secular word I say confidence. Yeah. But in religious side no I say bia e gidi but any confidence no we use them interchangeably. Yeah. Enti no ade bia o ye bia so onye mu gidi ni arehwemu a itimi wie peye. Eno enti ye gidi say ni pebia oba se obeja yarisa no se o ogina na mo na otu no edi enti na oba faith no so for se bebe otimi kwa keke se me ko faith no so onya sa agedie ni se that's right me kwa po beto that's right because we say alternatives no doso yeah chansa na otu na mo na se ohu bibi onya conviction bi onya gide bi se eho na oba ohu beto enti se wo ba emo adwen hihim debi enko ese Peter won su no so debi wadwenya free butaye na wo ye no so pe wo be drown you lost it that's sanity. It is a CEO no so Prophetess Elizabeth Faith. Okay. I said ma me no a prophetess ankasa by calling. Yeah. What das Africasia no and sana na me e dia to na koma so a wo san so sa hospital ya hwe nipa na o hwe by nature say do tie na o tema hu so bi yare no hu de onye nti kwa bia obefa so nipa na hobeto no yeah eso fa so ma no nti na oba Faith Homeopathic Clinic and say homeopathy ayare sana gasa na a holistic approach. Okay. Ye mfa kwan ba akoso nsa yade because ye gidi say yade amfa kwan ba akoso ne bae obi antimi mfa kwan ba akoso entu ase nti holistically no oba homeopathy ni ma ye wo acupuncture wo acupuncture ne a certain type of science you locate all the major cells awo nsem ene onem we believe say in homeopathy no ni padua no Nyankopon de bibia hye ni padua ni mu a ono atimi sa ne ho yade nti one aspect of homeopathy is say organ bi yemra it me activate some cells bi organ na ono asan apeke ne ho na oye ejuma eno nti no o ba hunu say akwanua sa ye faso esa yade no e na wo ba ame ya faso asa yade na wo ba nso so a benya results eno nti no ba ye wa acupuncture say dem di kan ye no apart from acupuncture no ye physio and massage e bedu no mu a ye wa ayurveda ye wa the herbal medicine and ye dey bo adwuma gidigidi pa ansa na the conventional medication ni nyina no depending on your particular condition situation na wo dey buy say dey tie no na ya saw ya de kama na oni me be ya adwisa sabre ya ye kasa ewiase mansa ka bo mu ko ahwa apomode so da betu dwa me say the way say ya de atiate say no this year on sen cafe bia can celebrate World Health Day. Yeah. But this year the World Health Year. You dedicate your feeling to health because some say and nyoma e kutia ya pomode no adoso. Nti o say ankrankra bia e de ne ho gye ono ankasa na yaresem. So o pese onya pomode a untimi nyae ma doctors nko a. It's a wow do ni padua na mokoba no. Ona se bibi touch ma obedi kan hu no kane.
na wonya hu a anamo a wobetu no eboa pa because mpempe no ya na ta say early detection in any condition no is key eba pomodin mu a early detection se unhu ade ne ntem no eboa pa onim say to da bia areho sempe wo ne say opani obi osika or resources ba na yare bia hinta no ye be hu na aye too late yeah asay organ no and organ say wo ye mu nyani nya na replaceable enu ti no ye be ye bia bon say anye no de ko nti no da bia ye pese ade e fe no self care awareness ye create emma wankasa wo hyew ni paduane nso se de be ya chimato ne sakraye bia ba obetimi ho nintem because say nyame adom enu papa wo mfidie wo nso ayetimi detect yade enu nti na faith homeopathic clinic ye tu yes afro say bra na be chef fidie ni na yen scanning ni padua no e bra ye wo mu according to WHO say the challenge of the 21st century is how to live healthy in an unhealthy environment. Enu nti no obo ade bobra no ye akasa activities aye so obetimi atena se apomden ho wo bia apomden ni eni ye ya say environment na akasa unhealthy ye ya say no he gates aye te ho ton ade so obo ade bobra ya say no hwe bola ensuo to atwekobo sukesiem sa sukesie ya na treatment obi o pipe na obu no enti no ya say environment no enti abeye challenge for us to live healthy ebere bi atwam ka oduru ba bi na ensuo bi tene a ultimate contomira haban bi na wa se bia no na ko ba bi and na ba da ko try oh enu nti no ya say environment no nti no me ne wo ye tim no ye pesi nya apomden a o si etu ho na mo it will not come free or cheap. They say ye de ye kasa ye de bo ato apomden so enam ennioma bi a ye ennuane bi a ye die ni kwase ye die ennioma bi a ye nonom no anyhow ennioma bi a ye abuse no painkillers bi ni kwase nka wo fa wa wo bo trim de fa mesro fani nyina abra faith homeopathic clinic na ye nje bre hwehwe ni paduanim na ye ntu ase mfama wo usisi na ahya ase chia na mu ya oya no wan hwe ya condition bi e fe spondylosis so unya sa condition na e so wa chika se ni condition be no kasem hawo okay spondylosis e so wa chi bremu your spine okay no ko chi be si usisi lower disc no na asom eno na mani patent timbe tiatia by force na de bia wakwa na de bia na okwa otimi ko ngakra no abekwa mo first spondylosis na sa condition e hard pa say you say e hanipa eno na mo say cartilage bi okay edda osisi no entem ho no etimi na kase I say car gragra no gushi no okay and the serve as shock absorbers okay e ma oni padua no e ma joint any joint etimi kekansi ani without pain okay enti edda kase ne kase entem bia kase ne kase hye bia se bia wotena se a onte se kase na kansi so but eno je na nke be kansi so no sa pepepe enti hu se sharp bitimi ba joint ba bia entem panfant na ho sometimes na asha e fe bibi wear and tear okay esuo na wo ho no etimi san na asha se ewe tie katwe na wo suddenly on say bibi koso unya hu ni sa penyen fant na ho faith we here fabra Santa Maria Abuya Junction here and cry here Santa Maria Abuya Junction faith homeopathic clinic e wo ho no me emfa ho ne de ekoso oni pedi o de fabra bra o ba ye won fide ne ye wo nro ye be gemre e fe baby steaming o ba ye betimi steam oni pedi ani nyira okay e do be sha de bi na o wi a wa kasa kasa ye hwe nsu akura ba na esi so tani be bie wuntim fifre ntimi ntew moje ntimi ne afru sane sra de bonne na esiti ntimi a ama enak obi ntimi na bi se obi pay ntimi ada ato aso 4 hours ohun bi da ye nua ba akochenchen o se me money din was for the past 10 years no ntimi na to aso 4 hours da until last month 4 hours continuous sleep Abra says normally no when you na 8 hours yes na 4 hours going to mean between 7 to 8 hours yes from the age of 30 to 65 that's right so to me that between 7 to 8 hours so na no 4 hours to me na 4 hours they need to take intermittently continuous on to me unto Everything faith homeopathic clinic here to yourself professor that there ya okay bra
na otimi dey ya no kwa wo nsisi e de ma oni padua no ya na wo ya yalesa enti se untimi nsa na nka ho a ha adwene bra faith homeopathic clinic na ya mo so dem di kan kan no ye was Santa Maria Abuja Junction here bra ne phone number be se Kumase na awo de a ye wa hene makokoben 18 mu ho a Takrade ye wa Naji police station je wa na kofori duafo nyan call Landry Managers Road eno Poly Junction so wo bogo so dia ye old asida boga abronsa na chi eno ti fa number we ne friend 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0547 57 8494 0547 57 8494 ya die bia one notice wo ni pedua ma onim se na entisa e free condition bi azoospermia be ma obo adwuma all right but ni hu nsuo ni nyina agene ndi na adwene se o ye be ma obo wanhwe ya oba no be wo ahyew o die ba kokora ni na intimi emwa faithful ever as pe ne anopai so be kai ho na edasipa mode ensempa sei apre be so mentra honum e mane nkoye me ho yanka da bia be kasa se we se o pese o moka bebre hospital enko hospital abra yare mo ayden on pese o moka bebre hospital menko abra yade mo ayden o sha sete twen kakra bia no akọ ne akoya ma entina bro ne betimi asuka 10 years na da so te se ne oto ndada oto ne mo na because otinwe kakra bi be kwa me akwa na esisi your body your health is your life and is your worth and fanya agodi faith yame age so happy birthday eko obi a wodi ne birthday enedai obi a wodi ne birthday enedai bia no happy birthday enko efa me kwa bana ya beto aso mo birthday wishes enso ehodom hwe ye ba isi